Dolaskom Husrevbega na položaj novog namjesnika zemlje Bosanske počinje i nova era neimarstva, u kojoj Sarajevo od kasabe, gradića, varošice postaje grad Šeher Sarajevo. Iako je u Bosnu došao već ovjenčan velikom ratničkom slavom sa izuzetnim i časnim zvanjem Gazija, pobjednik, ipak se u ovome gradu još više proslavi svojim prosvjetiteljstvom, neimarskim i kulturnim radom, da ga smatramo punim pravom najvećim, najuspješnijim i najzaslužnijim carskim namjesnikom i dobrotvorom minulih vremena Bosne i Hercegovine. Za njegove davne, mudre i pravične vlade Sarajevo je postalo ponosom Bosne i čežnja svih Bosanaca i Hercegovaca. Husrevbeg je u slavu Allaha i njegovog poslanika Muhameda podigao veliku džamiju. Pored džamije sagradio je medresu, visoku vjersku školu zvanu Kuršumlija, po olovnim kubetima kojima je pokrivena. U medresi zvanoj Kuršumlija sticali su znanje i kasnije za svoj narod mnogo učinili mnogi učeni, rodoljubivi i sposobni ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Pored svoje velike bogomolje i visoke vjerske škole, podigao je Sahat kulu sa satovima na sve 4 strane. U blizini je bilo i njegovo veliko prenočište, Kameni Han i njegov raskošni Bezistan, ono vremenska robna kuća pokrivena olovom i snabdjevena svakojakom robom i sa istočnih i sa zapadnih strana, što je u karavanima pristizala u Šeher Sarajevo. U Bosni postoji predanje po kojem je neimar Gazi Husrevbegovih građevina i njegovih zadužbina bio čuveni graditelj Sinan. Ako taj graditelj ovih zadužbina i nije bio čuveni neimar Sinan, onda je to sigurno bio neki izuzetno darovit đak iz njegove škole. I hram i vjersku školu u Husrevbegove zadužbine podizao je neimar po uzoru na carske bogomolje, medrese, bezistane i karavan Saraje u središtima velikog carstva, samo nešto u manjem obimu, ali vjerno i darovito ponašajući svoje sjajne uzore. Sarajevske mahale množile su se i narastale, pentrajući se po zelenim padinama svojih strmih i krivudavim šafteli sokacima među sve prostranijim, ljepšim i svjetlijim kućama, okruženim bašćama u beharu, katmerima, jasminima, jorgovanima, ružama i svakojakim slatkim voćkama. Oko mahala nicale su vremenom i sarajevska groblja, okićena bijelim nišanima u zelenoj travi ili među voćkama i stogovima sjena, najveselija groblja na ovom svijetu, ako se tako može ikako reći, za mjesta vječitog počinka nekadašnjih ljudi. Često to bijelo visoko kamenje ispisano krasnopisom arapskih znakova većinu podsjeća na neku veselu povorku svadbene bratlije i najčeflejsanijih jarana, što je klateći se krenula dalje prema uzavreloj čarši da nastavi gozbu i veselje, nego na ledene posmrtne spomenike što prolaznike strogo opominju da sve i svako ima svoj kraj i završetak na ovom svijetu. Na lijevoj obali Miljacke nicale su kamene magaze, franačke čaršije ili latinluk, skladišta starih, čuvenih dubrovačkih trgovaca, za koje je Sarajevo bilo veoma važno trgovačko i prometno središte za njihovu so i svakojake ostale spape što su ih prodavali i izvozili po bliskim i dalekim zemljama prostrane carevine. U blizini Latinluka bila je jedna mala i skromna katolička crkva. Najraniji zapis, koji se odnosi na staru pravoslavnu crkvu 500 koraka dalje od katoličke crkve na desnoj obali rijeke uz samu Baščaršiju, potiče iz daleke 1516. godine. U tom drevnom zapisu spominje se i pravoslavni sveštenik koji živi i radi u Sarajevu. 20 godina kasnije spominje se pored sveštenika i škola za pravoslavnu djecu koju su podučavali crkveni oci. Pravoslavno crkveno slikopisanje imalo je jedno vrijeme u ovom gradu svoje malo središte u kome su pisane ikone po narudžbi i za mjesne potrebe i za darove drugim parohijama i crkvama. U čestim požarima, od kojih je naročito stradala bogata Sarajevska čaršija
i obližnji sokaci gorili su često i hrišćanske bogomolje, što opet na svoj gorak način govori o drevnom zajedništvu ovog svijeta i u dobru i u zlu. Veliku čast, radost i dobrobit ovom gradu učinili su svojim dolaskom i naseljavanjem Jevreji, prognani od zatucanih katoličkih kraljeva iz Španije. Ovi daroviti, preduzimljivi i sposobni ljudi donijeli su u Bosnu i u Sarajevo i nove vještine i nova nepoznata jela i začine, i način gradnje i stanovanja, i nove vezove, i nove svirke, i nove pjesme. Golem je i nemjerljiv prilog koji su uljuđenost, privredi i trgovini ovog grada dali Jevreji, naši zemljaci koji su živjeli, radili među Sarajlijama, slobodno, bez prezira, ni podaštavanja, pogroma i geta, pokoravajući se poput ostalih građana zakonima svoje nove domovine i svojim rabinima po sarajevskim sinagogama. Njihova Hagada je svojevrstan oblik književnog stvaralaštva nastalog i razvijenog stoljećima. Osnovna namjena ove jedinstvene knjige nije samo da propovjeda, već da pouči onoga koje čita. Ona se sastoji od molitve, dogodovština, objašnjenja, psalmi i himni, a u središtu je kazivanje o izlasku i oslobođenju Jevreja iz Egipta. Paskalnim Hagadama posvećeni su mnogi stari rukopisi, a među svim Hagadama najčuvenija i najdragocjenija je Sarajevska Hagada. Franjevci su došli u Bosnu da pomognu bosanskom biskupu u progonu bogumila. Bogumili su bili mnogobrojni i snažni u svojoj bosanskoj crkvi. U samostanskom arhivu Fojničkom čuva se Ahdnama, povelja sultana Mehmeda II. Osvajača, koja ima veliki historijski značaj. Između ostalog, u toj povelji Mehmeda Osvajača stoji: ja sam zapovjedio da Franjevce u zemlji Bosni niko ne smije uznemiravati, niti spriječavati, niti se miješati u poslove njihove crkve. Od vajkada je sigurno i u ovome gradu bilo i kljakastih, i ubogih, i gladnih, i golih, i suludih, i nesretnih, ali u ovome gradu živjeli su i nadahnuti, daroviti, mudri i učeni. Ovdje su uvijek živjeli mladi, zaljubljeni i razdragani. Bilo je u ovome gradu i opakih tvrdica, i bezdušnih zelenaša i vjetropira, ali i isposnika i bekrija, ali i domaćina, i svi su oni u sva vremena posigurno morali diviti čudesnoj ljepoti ovoga grada, trajnosti i plemenitoj i uzvišenoj namjeni njegovih zadužbina, opojnosti njegovih pjesama sevdalinki i ludosti njegovih igara. Stari sarajevski pjesnik Mejli kaže: vrtovi lijepi, voda zdrava i ljepotice mila lika, sve na jednom mjestu, nema nikakve mahane Sarajevu, ne daj Bože. Neka ga uzvišeni Bog čuva od svih nesreća. Neka bude uništen neprijatelj Sarajeva, ako ga bude bilo, sa svojom silom i ordijom. Krajem 17. vijeka veliki dušman dođe do Šeher Sarajeva. Taj veliki prokleti dušman ovoga grada bio je princ Eugen Savojski. On zauze, orobi, opljačka i popali Sarajevo. Silno su stradale nedužne Sarajlije, njihovi domovi i njihova čeljad. Opljačkane su i zadužbine. Nepoznati ljetopisac zapisa da je te nesretne godine opljačkana i zapaljena pravoslavna bogomolja. Zapisano je da je tada srušena i Husrev Begova Sahat Kula. U jednom ljetopisu zabilježeno je i ovo: stanovnici su pobjegli u planine i pustare. Božja je odredba bila da naši dušmani spale onaj lijepi grad kuću po kuću. Izjednačit će se i bogati i siromašni. A kakav je to grad bio, svjedoče stihovi pjesnika Nerkesija. Ovdje se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na 1000 mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti. I poslije dugo i dobro upamćenog razbojničkog upada princa Eugena Savojskog, pljačke i potkradanja Bosne i Sarajeva se nastavljaju, samo na drugačiji i podmukli način. Još za turske vladavine i Sudanije, fratar Ivan Franjo Jukić zalagao se u svome listu Bosanski prijatelj još polovicom 19. stoljeća za osnivanje jednog bosanskog muzeja, da razni pohlepni stranci
ne iznose i dalje iz ove zemlje i ovoga grada veoma rijetke dragocjenosti. Fra Ivan Jukić počeo je već tada otkupljivati vrijedne starine i molio je svoje zemljake da mu pomognu u ovome plemenitom poduhvatu. Na sreću, i Sarajlija i naših gostiju ostala je u gradu knjižnica čije je temelje udario Husrevbeg. Njegova biblioteka, najstarija knjižnica na čitavom Balkanu. U toj knjižnici čuvaju se knjige i rukopisi na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Zadnja desetljeća turske uprave u ovoj zemlji i u gradu Sarajevu prošla su u čestim potresima, bunama, nasilju i neredima. Tako zapisa Rahmetli Zuko Džumhur, mlađima u amanet.